Үңкү куругун халаячтан үлеләбитим, тоғон ағысылтан үлелейбин. Онтан бу үйөрү оғы жағырын сайынларыр кейнігер 2-11 сылттан кейрен үлемін сағалабытым. Бастан куругук бұғытнан үлеләбит, онтан білеген келін мечеяны үңкү ансамбыла болын үлелән оларабыт. Олар Арас Тахмнах республиканской, всероссийской, международной, региональной. Онна улус конкурстарга сетейләхті кытталар. 2-тыгынча хүрбәхыллаққа танцует Якутия республиканской үңкү күрәгәр. Улахан оларым лауреат первой степени сетейен кәлбіттірі. Онтан 2-16-лаққа Сочи коракка бүтін андай дутағы фестиваль конкурска баран кыттан гран-при онна лауреат второй степени болан кәлбіппет. Онаттан бұл 2-тыгынча хүрбәкке хыллаққа самай улахан нағарада біттен мечеяны үңкү ансамбыла Саха республикатын бастың образцовый ансамбл атынылан үрүбүт мугурахох. Кени бәбит выпускница бут болар, чакырга олохтөрүт олохтоого, оны дойдутуар келен хүрдө чөдүк тахарлакты көлели хиджар. Бихеттон бу кенүлелер кемнеригер арас көлөне оголор бу үңкү керейге тиер хүрдө чөйдү хуюллан. Онуттан мен Лидия Юсиповна хүрдө айымнылак үлехит, кени бир сирге токтан калбат, төрөпүттер кытыр ыксөлелер олихим болана хүрдө албак ого наха чөй костюм баны тектерде ансамбл хүрдө чөй тахымга элбак конкурстарга манна бәбит нехлекпит иттен улуспут игер тие республика тахымгар тие элбак конкурстарга кытыннылар. Ансамбл үлеләбитин устатын тоғары әлбәқ өренәтчілердәқ, әлбәқ выпускниктардақ, онтан таққа выпустақ бұд. Самай кен туттарым 2 выпускницалар бұд Мария Миронова, Валентина Сивцева, колледж культуры и искусства, на Актической государственной институту үңкү идетін бітерен, білеген Валентина үйә білуге, онтан Нария усалдан наяқатыгар еделерінен хореографынан үлілі хиджалар. Беги иннике баланнар бұт үгістер, онтан бири белетен іттаққа беги ойыл мечеяны үңкү ансамблын туғынан кенеге альбом сүрақтеқ бітін бағара бұт. Мечеяны ансамблға келбетім, 2 класс бар келбетім. Оттан наха чүгей нар үңкүге конкурстарға хаджар бұтын астанабын, олихин олох кемсимеппин килбиппин ажлумга бара хачиппут жөһөгө йоголор конкурстаргар биһиги мичиадан самбыл гран-при кахайттара болан үйрен көтөнө айкелбиппит биһи быйыл улус ыхагар радаш оголорун кытта үңкүлән келбиппит